Masya Allah. Terus berapa bulan ya dan ke kebon-kebon guys, kebon lagi guys jam beringan tuh. Ayo wang, Kalau wang kemana? ayo wang. Oke ya wang. Masya Allah ya kayu wang bala lagi kayu wang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang baraya lala lembur kumaha kabarna calager ampura ya nembe ngeplog deui da sibuk gawe heula. Balala euy alhamdulillah urang tos nyampe saung ya. Saung nage balala tuh selilat di tong-tongnya ampura dulur. Orang mekel minuman balala guys, tara ditoong-toong dah sibuk kurang kergawe gitu ya, ngevlognya jarangnya ampura, tapi ulah bosen-bosen dukung terus channel abdi ya, channel letik butuh dukungan ti baraya sadayana. Mudah-mudahan tiasa berkembang sareng tiasa berkonsisten layaknya kayak konten-konten kreator nusane setiap hari tiasa ngevlog. Mudah-mudahan orang sehat selalu, dimurahkan rezeki, dilancarkan usahanya, berkah segala tujuan nak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini nuar tahu nu mana yuk? Jangan. Cina aya nu asak cau nu mana? Mana? Oh iya yo, tah buah tangkil yo, dulur. Kenaon mang? Ngalasan yo. Tuh, aya mang Parman, Paiman. Nah, mun teu salah. Bari ngangon lin. Bari ngangon embelin di kebo. Dah baraya tuh luar biasanya aya daun tangkil buahna tuh mani lebet ketingali meren barayanya. Nah keren yuk orang ceritana ieu bade nuar buah pisang, bahasa Sundana cau, kalau bahasa Jawanya itu kalau gak salah gedang ya pisang gitu, kalau di Sunda mah cau namanya, kalau gedang itu pepaya. Tuh bareng mamang no, mamang paling idiot. Nah, ini parah nih. Balalanya guys, mana nu asak? Oh etanya asak tuh guys, tuh asak. Wih mantap asak guys. Asaknya aduh, hati-hatinya ya lumpangnya sin aya orai euy, nu ade sin aya orai. Wih Masya Allah mantap be aku cocodot guys, ini selilat di tong-tong.
masak tah ya. Tah, orang cobaan heulanya coba. Benar-benar mateng tuh. Wih. Sampai beulah kieu tah, Lur. Insyaallah hasil alam anu patut kita syukuri. Luar biasa, alhamdulillahnya. Keren. Cenah sabaraha tangkal eta mencannya. Laku belah daripada daripada milaan cenah mending dituar ya. Daripada kubatur gitu kan. Laku wae. Awas, yuk balala yuk awas cenah orai. Laku. Kita lihat guys tuh Mamang mau nebang pohon pisang. Tutorial nebang pohon pisang. Awas, hati-hati. Cepat. Nah, mantap. Keren guys. Kurang terpanen cau ya. Nah, buah nata. Wih, alhamdulillahnya. Ih, keren dah. Dua pan lumayan. Orang kumpulkan. Nah, orang kumpulkan di dia. Nah, gitu guys. Tuh guys, pisang. Kita makan pisang heula sambil menikmati alam di kebun. Maaf guys ya, ini rambut belum dicukur, gondrong kene. Tuh balala. Alhamdulillah enak, euy. Keren. Wah, kayaknya ada pembangunan dah kandang. Kandang plotok. Oh lah, ai cau mulih mah. Sedang lah, mending enggak ada tuar. Yang hilang itu. Tuar dewe. Luar lagi ku peso. Awas, hati-hati. Orang mah mantuna mantunggu ngavideo bae nya, ya kieu. Keren guys dah. Orang bari ngalasan daun dangder. Loba. Wah, loba reungit guys di leuweung mah. Nah. Ini pembangunan keren amatnya tuh. Panjang ki guys. Luar biasa. Proyek mancang. Proyek hayam. Mantap. Mudah-mudahan lancar, sukses terus usahana, bosnya. Kita doakan aja yang terbaik. Wah, cuma ini mah nih buah pisangnya kayaknya masih muda, belum kolot jasa gitu, masih muda tapi belum kolot-kolot teuing. Jangan dulu lah, ntar aja 2 mingguan yang akan datang ke harap kita tuar. Mana lagi? Masih muda ya? Bari di bawah ya tak? Apa antep kena lah? Antep kena lah yuk berenangan. Oh yuk. Bari ngerokok tuh. Kita sekarang episodenya ini ngala daun singkong. Tenyahu singkong mah dangder buat dimakan. Vitaminnya banyak ini. Salah sajinya untuk mengenyangkan isi pujit. Ngorak keneh tah mah dong. Tuh.
di lembur mah baraya daun dangder ge tinggal metik. Andai kata coba di kota mah susah daun dangder teh. Mahal ya di nasi padang mah. Saporsina paket 12.000 di Padang. Bari jeung sauprit teh ya daun dangderna. Aduh. Tuh di kota mah tinggal sangeunahna we tah. Nah, bisi aya nu hayang ieu barayanya di dieu. Ka dieu we. Beres metik daun dangder ke lamun ka dieu nya caangan kabeh ieu kebon. Coba beri lihat ieu eueuh deui nya astag. Angkal cauna ge cuma ieu doang kan belah ditu mah eueuh. Oh, can baruahan nu lain mah. Ini bambu. Sejuk ieu nya cuacana angina di kampung mah. Tuh, wih, Allah indahna. Gusti nu agung masyaallah. Luar biasanya. Kayak mobil lewat tuh baraya tuh. Sakatimuna wae lah nya ngepleuna saayana, oke? Aduh. Tuh. Keren. Angin sepoi-sepoi baraya di luhur tuh.